Kebelai pi baro syakatup Khubor Jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Kambun ki MLA bani ki MDC ki basliang tiket na ke UDP. 4 ai jubab ke MEECL ya ke RTI. Kerduk marbam bat dawai dashin Shillong Kalu West Khasi Hills. Bat kela Armageddon sekatanul Surok Krem Hasunapur NH6 Neglaya. Bat mentangin pa sigi Khubor bakam banyak. Uba Titos Khan CMKHADC uba batru ya kelingkor President East Khasi Hills District Jangkaseng United Democratic Party ulai thu bahaduk menta dang kambun ki MLA bani ki MDC ki basliang bat terang tiket nakani ke parti banya kun hake election arjar arpulai banwan syakiying dorbar tauan ke Jylla. Uba Titos ulo ongru bakaseng UDP kelazang ban penher state iki kam gijam ban penkre nak kebenta kani ke election. Jong nga kumu bapet ya ke East Khasi Hills kumbalong menta ki konstitusi barok khat ngila projek ki kandidat ki jongi but lasai ka sing indon ka Central Election Committee that say lasai ka sing an sa present ya ki tukat ni teli ki konstitusi ki baki kandidat la long clear. Kasyong ha ka committee laki songday ban perlait lasai ne am reina kaliang ka jonga ngala long ready ban present kat tukat ni teli ki konstitusi ki bala ready ki kandidat. Kasyong ha ka circle ya no ka recommend te kasyong ha ka circle lada ki recommend arteli ki kan ki kerteng ru kasyong ha ka Central Election Committee ban jet uwe naki tela da ka recommend uwe pada tengi hap approve ya uwe but adu menta officially ngidang yo tang ya let's say ngidang UI tang ya ka kerteng jong basui te ka balong unofficially tang 48 ong ye Kadikanchi di Shira MLA Mahendraganj constituency nakaseng All India Trinamool Congress Southwest Garo Hills District kalalit jingo ya kishnong gi bakentup ya ka Lukaichar Kalaichar bat ikiwe kishnong bamarjan ban pet benya markmat ikijing jing stom jeng ki patpa kanikathan na ka jing shlei bat jing twa ki surok kalakarpat ik sarkar Jylla bat ikibor Sinchar district ban ai ikilat jing rap bakerki shaki ying ki sem ha kishnong ki bekendo ikijing na ka jing ling chop ki bor mariang Kadikanchi kalakentui ki patba ban yeng teli kawai kabut kabor ban keneri ki kti syakitu ki long yeng ki bedon kam ye kijing rap bekerke hakum kani kabor baling shop ulap ba lapsan kajing tua ki yeng ki sem bat na kajing shlei kalau ong bekumba san lak tam ki pat nong shong shnong ki la shakta ha ki bor mariang ha kani kaliur hadu menta uba the sparsing rani uway ni kirangba ki bawa jingtip ikijingle jingkam jong ki tanat trekam ka sarkar Jylla lingba ka right to information RTI ulapan jingtip na ka MEECL halor ka jing I house connection ya ka ding electric haki ying kisem basyong basa ki jat benrew harijan hathem yaw maulong hato ka MEECL ka don ni em ki pata ni ki no objection certificate na kini ki brew ki basyong basa hakani ka jaka uba the sparsing uloong bamintala arbanai ke MEECL kampat la banai ke jubab halor ke RTI jong u lada kinyo pata NOC de benyo NOC em na Shillong municipal board ke de benyo NOC chwa benyo connection ya tu galai nama ka jaka ka de jong Shillong municipal board kata de ke banga na pan RTI na po ka Meghalaya Energy Corporation apa lum jingsan Om don gino ibala ban sa amir hapo yudo tadi kendon yung pata de jinggeli kalong ba gumno gitu lagi yo pata hakano korkom ka pher ka pata ba ai boro kayo da balikan pher tang tagi harijan da ni tagi kharmato balikan pher kalai belang uniform lada ki ai special lo de ladan ka dorbar hima kai ai special pata ya kini ki harijan ba kanam tho achi kendon na po ba phimla ban sa amir dari bentar kerkom ki ka dustur juga hima meliam hi la thoi sai ba pata hi po ayudu omla ban sami kata kalian ba pata te jinggeli kalau mabin hakano kerkom kata pata hi yo adu badala ban sa tu ke Khubor bas ngau sangsot kalapar minta hakashnong kalu ka Baha West Khasi Hills District hakababon kinong syang shnong kidai ki riulom achik kilalinyar bahagani kashnong ki marba mardi bat kidawai dashin kilazdang lut bat kerdo kabalabo yakipat ba hakijing kajing kordit bat hakakim kakat
Kadau tin rai bakani kajing kerduk bam kala leng shop ya kani kishnong bat ikishnong bamarkhap kalong na kadau kajing shlei bat kajing tua kasurok ha kabaki kali kit mar bam kila ban poi ha kani kishnong kim light ban wan bakhang ko bat kajing tua halinti singkin. Ujimi Christ G Marak unang yalam kaseng 3 months ngoba na kani kathan ula kerpat ikibor district ka office jang UBDO but u MLA kani kathan bakin pelat kloy lan ni kani jing bagi pat pa kani kathan gia kendo ha kani ka bor liur. Unni amad pet thara kalen dak sakani ko sinagta anga ya sokarini mandirang ko aru district administrative ko mungsong mate relief camp ko sinagta ya sakani MLA rangko songmatan Sir Jigur Martong aru Sir Rakam S Sangmako nasimangko pa mulatchi yang ni seni songni ongeng pa ubastani la ubasarangko parakatani ko dantungna nagbia metela Le se bon nangi ngiu I kum kani kajingja tang haki film Henry namar kajingjur palat uslap hakini kisngi balalen kani kalakta jur ye kajalla jangi bon ba kijingtwa ki surok kilom ki khandau Kawai ni kini jingtwa balabu jingma kadai hakatanil has Sonapur ka surok pa NH6. Kat kum kajingyo jingtip ketika tanil kadap smam daga kendau kti badiki mau linro linram balatwa nakalum jong katehi kajaka. Kani kajingtwa kalabu jing shibo ni kipat ba badaya linti nakate ka surong. Kadon Bosco Media Network kalakerpat juri kibor ka sorkar banyarap lem ye kitu kibasyam hakum kani ka apot. Ni kerpat ru ikipat ba ban husiar kayat kayeng hakani kesurok hakini kisngi tat hadu bandarang uslap bat banda maramot iki jingjulor baro. Kipat nyautrep kibasyang basa hakarbi anglong Assam kabadai kawai kabadon hagitan kaput badang don hapdeng kajingi penbet put penbet sam haka khat pratarik ujiliu kila pelong ya kajingi kenduk lang jeng kijat benriu nyautrep kibadon hakatai ke district bat hakatai kajingi kenduk lang kipat nyau terap da kawai ke jingmut kila rai bantau da kawai ke kenhun sing ya kabela tip kum ka United Khasi People Organization. Ke jingtmu jong kate ke sing kalong ban pet ban kmi I ke jing baki nyau terap ki ya kendo bat bakin yo ya ke imsuk imsan bat ki wei ki jat ben riau ha kate ke than. Kinong kit kam ka United Khasi People Organization kilong u president uba penchengan lang Ratani General Secretary uba Kulars Kem Kendriam ki advisor ba Newell War bat ba Pius ten. Kashat sukra katkum kariti yung culture yung iki kun kasi kara. Te ni kum kidukot yung committee United Kharwang Nungtung Dorbar ngila yale sitom ban penyai baik penyai renti ya kesalentem ban syakri yau pat jongi ibadon hangne te kumta kat kipor gidang laik kasul ja suja baik kumto nyemla ban kot kat kum kamoto lani kajingmang kajongi namar bangilong kibaduk kibakerdu kibomdon kibanang kibastat weyo I sejengay ban panyay baik panyay rinti ya kakam jong kajait kakanja kajongi te hakasngi khatpratri jong banajun ngilai song perkhat kam kum ka ad hoc committee ngi seng ya ka bat ngi jit ya kinongkit kam kibalong kum ni harum kinungkit kam jongka ad hoc body presiden ba pensengan lang ratane general secretary Kulars Kem Kendriam ki advisor kilong ba Newell War ba Houston kamoto jong kane kaseng bansna kawai ka satri ka bahe ban krup lang ya kijat khasi kara ke basyong basa hang ni hakar bianglong te kumta dakaseng ngibu ke jingkerpat hakmat jong ka council bakin singobaha ban consider ban ai ya kawai ka government nominee rengkat bat ka special package dabanta ban penroy penyar ya kaseng
kadang kejongi kumki khasi kara. Bat dakitu ki khubor ngilapoi syakabakut tat haduk bengde syambiang kublai shibon.